Afurika irimo gusigara inyuma mu rugamba rw'ikingira. Abayobozi n'impuguke mu by'ubuzima ku rwego mpuzamahanga barahamagarira ingamba zikaze kandi zifatika zafasha mu ikorwa ry'inkingo kuri uyu mugabane w'isi. Umukuru wa polisi Mogadishu muri Somalia yatangaje ko yahagaritse inama y'abadepite bimuviramo kwirukanwa. Nyuma yaho inteko yatoye yongera imyaka 2 Perezida Mohamed Abdullahi Mohamed kugira ngo ategure amatora. Minisitiri w'intebe mushya wa Congo Jean-Michel Sama Lukonde yashyizeho guverinoma ye avuga ko izashyira imbere amahoro n'umutekano by'umwihariko mu burasirazuba bw'igihugu. Igihugu cya Misiri gishobora kuzashakisha miliyari 1 y'amadolari y'impozamarira nyuma y'uko ubwato bw'imizigo Ever Given buzitiwe mu muyoboro wa Suez hafi icyumweru cyose n'ibyo bwari bugemuye. Naho muri Kenya twiga 9 zari zisigaye zatabawe mu kirwa cya Rongicharo ku kiyaga cya Bolingo. Ubutaka bukomeje kumirwa n'amazi yongera mu mpande z'ikiyaga.